Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun ready go batmai ka bas kem bat bidor. Kibahayeng hasem jong uwei urang ba ubala khlat halor ka jingkno baka day na ka daw jong ka jingpang khlam covid khat khandai haka lai phuai terik urisa arjar arpho kila klumar hitlim ban lettep yo uni urang ba hadin baki bor jong ka tanat ka kot ka khia jong ka ribhoi district kim shimla ai ka jingptha ka bajanai shakibahayeng hasem bakinda bot na ka benta kito ki bakhlat na ka jingpang covid khat khandai kani kala jia haka sor nongpo haka dong lompangat haka ba uwei urang ba bala saw pusaw snem karta lapan bana da katanat ka kot ka khia ba ulakhlat naga khlam covid khat khandai hadin baki ba haying kilara ban lek pha sumar ha civil hospital nongpo katkum ka jingyathu jong ka kong bita rani ka kong rekha marai bat ka kong joti marai ya uni urang ba lapan kit ya u ha ka lai pheutorik urisau arjar arpho cha civil hospital nongpo bat tang ha kapor menmit ulakhlat no nakadaw ka jing sitom jor ka ba uju sitom naka jingpang sadem Keciknya kalong kumne, bamen step, kilaong, bakin pak beriu nang ni penbiang ketliu, aku balik tep kin pak beriu nang ni sangut, ban lek tinggi lah penbiang yang kabar kau. Keha kapor baong banra no apa, mentai kiong ba kipsha ban, kimdon beriu nang ni, dikatakan kalong ke bapen lengok yang ni, lada kalong kumta kamut kamti kin kejimpang corona kan ni. Lada nila ban lek ban tek hi. Kamut kamdi ka jingpang corona lapan pausay ba kamdi jingpang corona mas ping ne kim ya tes I ere ya ha stu lai jaka sau jaka dei ila tam jor palat ila shu ben iyu dan syong ben iyu enggak shu ong tes ila request I ben ayu mendamping ben rak ben tes ben jam no ben check up ben Beliau nak smart kan? smart wood Ya kalau film ni pada dah berkapoi Petang parandal klan. Hadin balaklat pergi umutes corona. Hadin kiong baka pau positif kapau positif ibu sabar dalang tu sabar ne so ndak ahli confirm tu nah kalian ki doktor te kiong bak la shu ban smar nomor balade doktor la shu ban smar I te mek itu kelapa positif lo tu iri pa positif kiong mana tong sunduk ban step ban poi sunduk ang step tegin satik baki nang ni kan kiong bakin pa bro shu mingkong haka first kiong bakin pa bro mendapat dia kiong bakin pa bro shu kiong bakin pa shu naka health department tip ni bahagian mendapat niyo pada kubor ki ong bana kalian ke health department ki ong ba niyo brew mendon man power brew penyelang dan re di keren belum step kolong ba na kalian jungi ke department ro ngin sapha he arnu laingot dan re hadin kata nomor gade ke CCT hadin pengilayo keren ha batu doktor to wong ba ila ban pa kan be yu ban ai kan gono ka penjaji batai lan instruction ada wede nurse sister nilang le ni pada ni nagaliang kasnong ni banse menta ban ya chmat ban pendep ya ke ba iyo ni mla ban ya song iyo ni hab ban pendep nomor kamera ni kalian juga yang asem ro to ini ya sign no ini you no ini no ban ni dan kalian kasnong berkat bagi ba yang asem ini pendep no nomor kamtir berjengai dan Islam syuru kamnong ra hai betul tak nakaliang jungi nakaliang kasnong hi hadin pangilakit pagadon ka jingja ka basusi gune ba uni para ubaklat di badon ka positive case nakaliang no basnong sekretrisnong madam step masin bana kila ya 1 week ang nepo hospital tiyo banyak kontak ba di doktor ba lapan gaji pensay nakaliang jungi nama ba
kani kasin ka panikong badon bayak slong bayday ba kuni positive case kani ka jing pang ti nakaliang ka health department kaji batay jong orang slong yangi menne ba nakaliang ka health department kalong ba kila batay ya ki ba nakaliang ki bahiyeng ki ban bu beri kuma saungut kim don kamsu ban thong da ka PPE ki di ban deng ta ki gloves kin thong ta ki mask ba kin ra ikan ben le sanitize yaladi te kin yali lang sate te nakaliang ka health department kin penbiang kumbalai la ne saungut kat kum ka jing batay jong orang slong yangi menne namar ini layo ban kontak te ngir layo ban pusuthu igini ki bahiyeng hasem menne nakaliang orang badong bat mangang layo ban pusuthu menne te hadin dalam pusuthu yaki te kalabiang kunta bagi orang tang sula dep ikat liu pentip no ngin yalik no ban iktep no ya kan ka media te andala dep pat kunta menta dala dep ikat liu layo ban pentip nak health department menta ki ong ba ngim don beriu ban pha ki ha ban yakit hi yali rahi site tikini ki bahiyeng hasem baru khoi kilak lumar khli menta nle kumno kat kani ka jingja ni kong ki ong bakade ka positive case kani namar bangi layu ilang baki news layu ilang baki TV ba karu company mo nakaliang ka health department ki ju yalam ki judon ki beriu ki jongki belong specific ki ba jura ya kani ka media ban ibu holum jiktep rei menta fusi hang ni pan nakaliang ka health department ki ong ba ka protokol kala chin menta ngila dep sop dep spine no nakaliang jongi ngimtan problem syu ban ba dibahiyeng kin lira dibahiyeng nakaliang ka health department kinumla su ban ibrio kaya kapan keluar kli di yang iru kapan keluar lagi inong penyak kamsel menorong basong menel ayo on batai tingir nilayo on batai ki rayeng ya ki bahiyeng asem mo dekat orang badong kusi mentapat kapelong kumni dikini bahiyeng asem ki keluar kli namar kataru ka problem hang ne ka dikasin ke banikong marsenong ba minton kali nakalang ka health department banra ay kani kami diam te kila request orang basong secretary nang ban penuat kali ten nakaliang secretary nang la wat ikakali yo ikakali ru badu la de ban pensnaya ka la panbiang ka ban wara ni ban kenang ban ibu ya kan kami dia tung kita ki ila ai ka ji trilang ka health department nakaliang kasno tusi manta ing ba da kumba ong gini ki traying suya hi ba ikumba kim kikia kan ya kan ni ba ka dene kam dei kata positif ka penlong atatin no yangiru kumju tinamar kata ngira kerpat ya ka health department banang ni sekhmat namar kan ni di ka first time kebajar mungkin ki jinjar susi na bayo ini ke Jepang ini kuat yang health department ke diban permi ya kan notification ke lada ka chin ke government lada ka rukum perkhat jong government kalau bakalap bakam don su kanu ka side effect lani ka jing ke ban pang yabet lada yap ubri namar kila penbiang nakaliang ka health kini ban ai kan notification ke sangi ki nong penek kamsno mo le bagi football le bagi ke kubon nakaliang ka health department kana bangin sutu kan baja kum kini kum minum air su kita ki long sem minum air su mo kala khamsuk ngin kam su bandeng kita ki PPE kumot nila khamsuk kan kar kum rei hakdak mentah ni pun keluar sayong yangi tinggi la sayong hing la keluar rei kini ka kam nakaliang ka sinong tinggi la de ya kran ki bahi ngasem ba namar bala detja nyahap hiban pendep kat kum ke jingpa nakaliang health department de kita ki saungut tinggi sa pendek south sa ngesaat biang kumasau sangut banra namar ka lenti ka jingai banra ya ka media tang saungut numla ra namar ka digelenti khlau ke ngihap hiban penbun no ngihap peneng masiki ban penbun tang itahi nakaliang jungi rengi susi banani sakmat ka health department ka diban sutu hai kan ni da baja kum kini ki jai case ka diban ana ubot ya ka notification kenang bangi upai ba kinopanya kamsong ni sutu bangin ni sa syam ka jing sup kan lara ngitip kita ki rule ki an ba ka government ka pensaya ni itahi nakaliang